Kulumakli siya ilesil ni Kakwa Jesucristo, hoy si Baom Sang Mateo. Tofalakle Jesús kirat nahe blitenamit hokwe blistolo utkishtire Salishkohriban lach Moisés, shekohlak eblach tzib utelach parisei. Chepanu ut chepap chishunil litesh ye ere. Apanan me panu ho nekesh panu eban, shpanak nekesh ye utinka nekesh panu. Ashal al liiq nekesh bak ut nekesh kes ashpene itenamit. Auteban chemokorikin ruh rukeb nekerach rikasinkil. Chishunil lalakesh panu, yalrenak ilbilakesh pane itenamit. Nekesh yu lisloklach etalil ichakarap chishpekeme hokwi chirwe listel. Ut nekesh tiq saob ru lire liraqeb. Nekerach kwang chishkolamit limesh, nak neke kwak ut nekesh sik lishpe nakech saeb lichutlebalkam. Nekerach nak tekech sailale chol, saeb likakil hokwi nak tzolonel tekechreish pane blitenamit. Autlaesh mishkule chol shkawainkil ach tzolonel. Shpanak khun akhwi ach tzolon ere, ut chehunilesh laesh erit ineri. Maani chichekwi katyukwa, saruk chichot, shpanak khun akhwi lejukwa alikwan sajusha. Chimoko chishkule chol shkawainkil achkamolbe, shpanak khun akhwi lachkamolebe aan li Krist. Li ani nim shkwankil saiyang aanak achkangel cheru. Li ani nash nimobresirib takubsir shkwankil, ut li ani nash kubsirib taterposir shkwankil. Ratin likakwa Katolik bertakwa